GMFDI yong hi mo dem hi win kum thum chan ke wang ka wat di 2023 thad mi apana thad mi chan so kan wa chi chan ai patya chi to la wang dem di chi poi mo ha ma mi ka ti hin ya chu jani chu ka hung ai ni tarik kum thum lin ni cha chu ni ga ki sa le ka boi be se ya chu jani chu ka hung a le ni sang kha le ni ki to cha de ti win na ya chu IGMF dia ka pan pi ni yong hi chom lo nam mi pi ni he deu chu kidem kiti hi ita san lo jang le thip chana lim sa ngai poi ta hi dam je ke kalung dong chu gin chat ta on dem di ki holi mi on se chu judon mi ni ke koi thein bible zil ni ake ti hi ke yong ka he ja di chu biha pathin ho hi kiyeng sit di sana ka he chu dun ke mu da na chen adi lo na pa thagau ta am lo ti nai chu na ya chu IGMFDI zong atasan se se phata min nisang khat ni khat cham pe lo min taw na ga ne wa ibang nama dinga mi hilunga kama tawa le pa cha da pon thowe ti le jing chimi ide lo wa yong le e se di thum lo pya IGMFDI hon ini nga yung la pi a ini ding la pi jong hilawa chi ga tem jong si ke wang changai ka sa pon ata san si sin paten chi pintin ama mi personal right here hi chi mun tin gam tin YouTube ma pasar ham khat ai lo le ipi ham khat in evangelist lam khat ai lo le mi la min ni ta ga se jong hi chi standard hi dal hataute nidang lai gari gin ki za lo na thing lang chen lai electric lon lo lai iki se si do jong hun ta to digital era a mi kidem hi chi bolta po te aji chu hita bang hinam zo sia mo mai po ya chu freedom of speech mi yo sin ki ne hin freedom of religion ki ne hin IGMFDI ten jong hobo chom long phut de po win ten ichi ka se ja ya mo ka support ne jong hi de thulai se ngai hin na izala chu kidam hi habol da the le hani Christian gi na pathian ho hi na pau chu Bible head hi cho mai hin Bible ka ga sima mdip ka ga zo Bible la ipiham khat